Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Moje je ime protojerej Saša Petrović i paroh sam pri hramu Svetoga Nikole u Omahi, Nebraska. Ovom prilikom želim da izrazim svoju punu srdačnu podršku mom dragom bratu u Hristu i saslužitelju ocu Živojinu Jakovljeviću i vama, njegovim parohijanima u New Yorku, u vašoj pravednoj borbi za očuvanje vaše svete crkve, za očuvanje ustavnog poretka crkve i također za očuvanje onih materijalnih dobara koja pripadaju vašoj parohiji i celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Otac Živojin je jedan od najomiljenijih i najpoštovanijih sveštenika, a slobodno mogu reći jedan od najboljih sveštenika. Rijetki su danas oni ljudi, a naročito možda i sveštenici, koji su spremni da se žrtvuju za istinu i za pravdu. Nažalost, kukavičluk je preovladao u našem narodu, svi se plaše da progovore, plaše se da stanu u odbranu istine, svi očekujemo da će neko drugi to odraditi za nas. Jedan od takvih hrabrih i časnih sveštenika je otac Živojin i zato bi bio veliki greh da ga ostavimo na milost i nemilost. Niko ne može biti iznad svetih kanona, niko ne može biti iznad ustavnog poretka crkve, pa ni jedan episkop. A episkop koji goni oca Živojina i koji nepravedno ga uklanja sa parohije pod izgovorom nekakve potrebe, službe, je upravo taj koji treba da odgovori na mnoga pitanja i da razjasni mnoge stvari. A u prvom redu one famozne depeše koje se i danas danju nalaze na Wikileaksu, a koje otkrivaju da je episkop Irinej Dobrijević u svoje vreme, još pre nego što je postao episkop, veoma prisno sarađivao sa službama čiji je cilj uništenje i Srpske pravoslavne crkve i srpskoga naroda. I zato opet izražavam podršku vama u vašem mirnom hrišćanskom protestu, dostojanstvenom protestu. Pravda je na vašoj strani, istina je na vašoj strani. Nastavite da dostojanstveno izražavate svoje nezadovoljstvo, a ja da sam bliže, ja bih vam se vrlo rado pridružio. Neka vas Bog blagoslovi i svako dobro daruje. Amin.